Els nostres malalts van camí de la Basílica Subterrània de Sant Pius de C per tal d'assistir a la missa internacional. Espero per Martí. Buongiorno, benvenuti a tutti i conoscenti francesi dell'Africa del Nord. Civitavecchia, Orvieto, Mentana, Spado. A la peregrinación de Magangué, Colombia, Monseñor Eloy Tato Lozano. Asimismo, saludamos y damos servicio. Impressionant, la Basílica de Pius de C, amb una capacitat per a 30.000 persones. Bienvenue et pour tous ceux